Mereka kata kawin kecil bukan kecil berokok, wah gila ini bah, bagi lain bah kalau wajah ya kecil job, boleh sibuk tak kemudian tidak bah. Kani ka jing job kamdei tam ka jing job jong barit mi ko ni ka jing job jong ka party ka dei ka jing job jong pi pat ba baro shisnam ni perta ba pi kwa ya ka jing kala pat kani ka jing a jong pi ya ka jing job ngin phet yo so jing job ka dei ka jing kala bila dat ue da kidak ngin si ka session ka bening kong jong ka assembly uni ubam pi pelajit ulas dang banyeng ban kren kenang banra banwanra ya ka jingla na ka benta ka motion constituency bat na ka benta ka ri ka jajin rio ngets kem baki jar sin kershan yo ida ki jingdoi ki jar yeng ki sem ki jong pi oble undang ayo ya ka jing shampang undang ayo ka jing songko kumno untrai khamha na ka benta ka constituency kumno ba unyo ka jing shampang banyalam ya pi ki pa ka constituency bat ya ka ri kasi barok kuwe kublai shibun ya ka jing kershan barat ba jong pi kim shim jiet ya ka spa kim shim jiet ya ki jingwan pen shoy ki jingwan pen plumar jing mot ki jingwan pen be jong pi we kare ka jiet ya ki norem ka bashisha pat la bishan ya ki jing angmot ka bashisha ba une hang ni mentau yeng ba emle jong pi bat sansnem nget kem untrai na ka benta ka bha ka miat jong pi ki pat ba kublai shibun ublai kertu ya pi baro ulangi bertei ban sandur lawe bantai housing tidak paham anjam bu election try ma dari kana ser rendang itu mentah tamatnya pertama yang masih sisian ma housing disebut tapen biang pada ikon binar jong youth belum ucaman jong kani program kani kasi aku boleh ya kira orang baru bukan lang mata kasi bertam-tam di badan hang ne rentan rengkaparnya baru penting Imu XMLA jong dong jong athan be jongi Basali Kumi XMDC jong motion constituency Kong bada Muwe ni long yalam jong parti SPDP jong state di berak away pada bala tres tam magini ki si Islam bala dan bala lej berak nam da motion constituency ai ko boleh kino git kam berak jong block level Bubumel, como Presiden, Baba Akhe, como General Secretary, Didi Montgomery, como Presiden jangka Women's Wing, di Secretary jangka Women's Wing, Badeng Aloy, como Youth Presiden jangka HSPDP jangka Motional Constituency, Bapan Diang Sasisin, dari Convener jangka Parti jangka Youth jangka HSPDP atau Motional. Hai kublai ya para pinang kitam jong ke parti pinang kitam hai kisun baper hai kublai pinang tre ki sinong baper ki kisop unit ki bere pinang kitam jong parti SPDP para kublai sibu nam ta ki tre skam jong pi kublai sibu nam ta ka tingi tu jong pi ya kublai sibu nam ta ka tingi tu jong pi ya ke parti bat kublai sibu ne ka tingi tre skam jong pi ka tingi sanya ka jong pi tam ya pi kipat pa para kinong sinong jok motion kangu kadam nakaliang gojonga panakaliang jok yeng kasam gojonga ni aj pi kinong sinong jok motion ku be sibur pat kerpang ye ki khat khandai hajar tam ki bal ay ko bot ko ba koridor ko jong pi
Haga parti HSPDP nam tajunga kumukani dia ke parti HSPDP ngai ka jing kuble yaki nakaliang ko jonga simen panakaliang jonga yeng kasem ko jonga ine ipa ihman ki para ilok jonga barok ki bahaya ngasem jonga ni ai ka jing kuble songu yaki para kinong thap buat kinong kersan beri kuble nangkar ku ko yaki nangkar ku ko dia ka parti nangkar ku ko yang kumukani dia kumukani unong yalam bapilajir banganang la banganang sarai banganang la bangan play hikam ki berdasa barok apun pa ka jing sungu ketika ai kublai ka kam ka pangru ya ki ar la ki parti kublai tresitam bangin kun urlong ya ki angnot ka jongi bari ki angnot jo kam parti ya security bari ki angnot jo pai ba ai ka jing kublai ki parti UDP presiden bari Iba ai ke tingkran mene pada para iba nokit kam dengan parti UDP ibaran hang ne hadin uke sibun nam ta ka jing sibun ka jongpi nam ta ka jing pakat ngai ka jongpi nam ta ka jing long di pala tuai ka jongpi banwan nai banwan kersan yang aku mukani dia atun jo ka ban ai ka jing kersan ya ka parti HSPDP akan ke election kepala dan uke sibun bangani tem bangani ka jing trelang ka jongi kam je la ngai ki puar kepala dan handai ka puar kepala dan ka jing sang Badang ni sa kamat ro minang yatri lang na kapuar hadu ki puar ki bansawan nam ta ka jingkam ka bha kam yat jong pai ba nam ta ka bha kam yan jong ka dong ka tha ni ro ko we apan pa ro ka jing sungu ka jing ai ku ple ya ki no yalam do ka pitiap wala da kim dan lang mata hang ni ro di dan ka to ka ni ki badan mata hang ni apan pa ka jing sungu ka jing ai ku ple na ru presiden ka jing tino git kam barak ki bal ai ka jing kesan ya ka parti HSPDP ka jongi betul ai ka jing kesan yang aku bukan dia karena buat yang stasi yang kecil kepat nak kalian betul na, bertumjur nak kalian betul ke parti, pinang ya dua nam ta juga parti, pinang ya dua nam ta juga aku bukan dia, bagi nang lah leban yang iki kam, kijing angnun, jong ke konstitusi, kijing angnun je pada, kijing angnun je kilok me, kijing angnun je samla, kijing angnun je kilok pa, kijing angnun je ki henak school, bagi happy baret ki jongi. Bertumjur ya kacing angnun jong ka ri barok kowe ka celai barok kowe ka jateriu hi barok kowe bulan kacing duai ni kam bernasno ba abang yelam yu pai ba la bang ikrei ya ka kam pai ba kam dei kacing start priu marwei ka bala ban le i na ni ka bang ila ban champang dengan extem ba ka dei kacing start play bat ka buar ka ba nasarendet ka ba pasio berkeba aibuat berbuat keba lakba aibuat yang ini berbangi lak benam UI berbangi lak benam syampang di kebun di sinon kam di bakum kejelah berkuai giran kam bakum di nong sinong jong kamau sudur di berkuai kebangi non kam dalam sukan kenmau yang sasisian yang tumbai balik waiting ilakkan mele gelomba tarik nilai yu suap kecing bat nilai yasa nilai kemen dan kepala yam ro, dan kepala jauh uman, dan kepala yasan, kacing yam, kacing sosi, kacing yam, i umat betul, kiri deki umat, jong kacing sobha, bat kiri deki umat, jong kacing sokumen, pat kacing sohun mesin, hadu kata-kata, nilai yasan, nilai kemen, hadu kata-kata, bat wow, sokumen siamat kemai pasti. Karena ya kalau itu deh. Kumbawa ibari penting dan nak yang jongki nak kata umat kacing sobha kipat umat kipat dengan mereka akan halai tarik janmin kilaya yang pada kacing dari umat bersosi bagi umat sosi kilat doi haki dor umat jongki badese katu kane kalau long kumbah tar ya kadu nut jongki kumbah tar ya kadu nut jongki kumbah tegum pejak ya kadu nut jongki bagi kecing mut kecing perkat kecing pi. Pada saya kata kembali tanya pi marwai tanya pi. Kembali saya kata kajian rujanga kajian kini kinong yalam tiba syakman kajian siu pai pa. Kita kecing sosi kecing sok tang. Pandai kita kecing sosi bagi kecing sok tang. Kei kipelajar kolong ba. Ladang ilap pai din biang. Kembali nak kei kadau. Kembali saya kei kadau. Kajing sotu bakla dan ikadai kadau kajing syak yalam bakla
haga di sisa ngi di banang sobha haga di sisa ke di bangidang ya syat ya kemen hende na kadau bang isa elam bakla bang isa susu bakla ni sa kumjau umat da ka jing sosi tebar nadu ka aftarik ter naslo ba nila mat sibun ki ayom bang kita ki ayom naslo ba sipang di ulak selam sipang ulak sit sipang di pada nomor surut ki layak kemen sa sipang naslo ki jauh umat sa sipang naslo ki layak kemen sa sipang naslo ki layak tunum sa sipang naslo ki layak ro sa sipang naslo ba kadingnya keren ke ba tua di bahar kom tinggal so mata naduk kalai tarik naduk ka tarik pad haduk ka nika kelirman nilamat pun bagi ayom ka ayom selam ka ayom liur ka ayom sit pad pun kita ki ayom ki bangi mat mata hablang gini kelirman kiba tang si benai duna tang ar benai duna ka bangi lajok jaga election MLA jungi hadin ke election ula song sarong ula keladur trek siu ban sim tang ya kapun ka jungi ro trek siu banyak keren yang iro ni pun ru sim siu ni pun ru sim siu ni text message ru besu pan pasu ya ka message ka jungi ni mo banyak kendu ya ru ni yo siu banyak kendu ya ru ba kidan ru ki baong ba ngai ko ka message ka hana ba iman UMDA jungi ulayam Kiong iman UMDA jungi ulayam mentah kasih ngapa kenang bangan wan mentah hang ni bangan wan banyak kendu FP bangan ya tu FP banyak tempat yang banyak tu FP banyak tempat keladur kali kekut ke junga kali kekut ke bangapong nadu per bangang ya election bermentar nang lajap wan pong yang kekut ke junga nadu bangawan penilai election ngalendum kemne ngamdol siu mentar ngampate sepo US dan hi balik patung siu ngarang long hikum ne kasur junga rupanung kumne nadu bangatang basang menilai election hadu mentar ngakren ni baju kasuri ngampat keren dokumui tapi orang bangala lehe ngalak sengaja tu masuk barang tu ngarang jelek election ngalong kumni mentai man nak kamrai kok kendiat nomor ba masuk ke sikit ke kamkia kendiat nak kadau lesi ngalak kamring lu kadur kada dan ngalak kamrai kok kendian nomor bang masuk ke sikit kakia de laimat pakitau bangan kala pelaki berkelas kebahar dengan laposan ke Bangala, kat Bangadon ke Puit Kebor, ini persiapan berkelas, ini berkelas ni udah, ngapai kelas hitam balak kat kenika arta. Sebab kawai, aku banyak tu FP ba, kidan ki reporter, kidan rut pajak kebuan keli yang kiong yang aku beri, kiong pisau kumno hadin berkilat job yang election, kiong pisau kumno hadin berkilat job yang election berhadin berkilat yo ekarisol. Nak yang mendengar itu hak itu ngamdan kanu kajing soper hadin bangala job ke election nama banadin nadu bangawan menilai election ngadan ni kata kajing temu bakajing priang baladangi job uru kaburam kade supai pa kamde kajing job pesunga baladangaram bro kade kajing yerem langhi bangangan priang ya kata ngamde bangasong lalu bang job ngamdan kata kajing soper tu kata ngapiang ya kata kajing job nasungu kurang yo pai pa nasu bagade kajing job kajong pi kade kajing job kajing pai pa kamde kajing job kajonga kajing job kajonga magwe bat pangaso sarong ya kata ngam dadon ganu no kajing soper dan bangaso khlo dan bangaso he no alor kata dan dai ta kini kisi ngapa pama bi pai pa let's say kadon kata kaba kidon kipur kiba ngamyo pangan sim ya kapun ke jongpi kidon kilidar kiba pun ngamyo pangan sim kidon ki padbar kiba kipun ngamyo pangan sim ya kapun ke jongpi dan dai la ngamyo pangan sim ya kapun ke jongpi ro ngapa at tepat pi ngapa at slow sapi di long song baca kilidar para
bala dangam yo bangan sim ye kapun ke jongpi so ha wan nom dan ke so thu bakla banga don ke so sarong dan ni don ke so he dan ni don ke so ha mai ngamai bangam sim ye kapun la dangam sim ye kapun na kwa ya ki bakin dan lam ke so thu khanyan bala se UMLA jongi ha ke jingpun kam dipun ke jingnon kam jo konstitusi yo le se idang don haki kamra jo ki minister banyak keren nam taka bha kamiat jo konstitusi yo le si dang shong bat officer banyak keren nam taka bha kamiat jo konstitusi dan yo le si dang don hakinu kinu meeting kiba ki keren nam taka ka bha kamiat jo konstitusi dan yo le si dang don hakinu kinu kicaka kiba ngia keren nam ta ki jingnon kam kiba bun jo konstitusi hande ya ba imsim yo ka phone kam semut ba ila kaladur lani ila sohe lani ila so sarong lani ila somen lani ikwa bagi iben ni ki pai ba jo konstitusi nama rapo kamasim gadunga tum kata ke jinglong kanom dan bat kanom rum menta lani kaladur ngatir patane ki ikhtiar ba PI kane ka buat ka ba PI kamdei ka buat ka junga kane ikhtiar ka pangadan ka khasiat ka pangadan kamdei ka bangan susin himanga kane ka ikhtiar ka ba mapi pai PI bat ngade bat tip ya kamram ka jonga ta kasin ka mga kren ng kong te po assembly kumna nga su i ba kadam kalab bangin ya kren bangin panpaw ki jingdan kam na kren ng kong te mga kren nga kren spang ka address yung governor pada mga kren spang ka address yung governor niya kren ni spang ka polisi yung ka sila lali ki bangin ang text state polisi tele po motion dul pade idon ki buang ba palay wet kren penbani sa kitawar wet kren penbani ki mo pa ilan wa kana wet kren penbani ki tourism palay kren spang ka konstitusi ma tele kumadon hangtay kadon ila karupam ano matin kren spang ka konstitusi nano kren ki dilan kam ke bede berkasiat berkajela kiwe ki kren ini apa ka for kumno bangin kren hangtay ya por ka kon hangtay por ang assembly para ka bakun maso balik ni kau kibabur nak si kinam kibabur kidan kirut baang ba ukan kren ni kita kijing tam kijungi ukan kren le si kita kijing tam jo pasunong kijungi ukren langi kita kijing tam jo pasunong dengan sui itu epi ba ko perlok ba e berkinong kesan jonga jong parti SPDP jong mau sudut perok kawai bakalong kumni bang ikren hapo assembly ni dan por tang siko minit berhapo ini 10 minit ni hapan kren si kat bangila ai nam ta jonga kadang dei kasin ka banikong pat ngaso thu bagi jingon kam jo konstitusi kidang bun hadu kata-kata kidon kisinong gi bangala yo bangan gamangan jar keten kidon kisinong gi bangatit kidon jingon kam ngam yo bangan jar keten namar kapor kamsya ngala susim bektok to ki koin pat ngam yo ai bangan kren kumne ngala hapan supule no namar bangakwa ban kan kam stet namar kibun palat ki koin jong ka mo surut konstitusi ki bangi hapan kren kiwei ki amale kiwei minister kini kren spang konstitusi kren betang spang kaskul dan itang spang ga lan itang spang kasurok dan iki kren tang spang ga jingon kam kiwei atli jingon kam ki paskia namar ngaso balik si konstitusi ki balak kambet ki balak kambiang dan iki ba jinong yalam ki la don teng te atem laitem jingon kam su ban kren iki bubun ki jingon kam handai nam ta junga habang apai sa kamau sundut ngai kamau sundut kadang sa din leng kren bat kidang bun ki jingon kam nadu lagi garo area nanti nariang dem halu kiwei jinon kam halu angkai hamoe hangkai siliang wablai kani kapan kanong try do jungi hangni kapedeng kani kelengam area jungi ni kidang bun sipun ki jinon kam ibang hapan sumension tangkap lu kani ba khamsat sakmat du jinon kam juga konstitusi banga persang pangan persong hangkai hapo assembly banga persang persong tempo government ban pakajela borok kawai ban bakasir borok kawai kanduk tip ke kata konstitusi kamat kini Islam barat di baladam ini ne training kadang pengingat budin yak ikam kita sakdin bat ngin ya persang kadbala bani kosoi government pengilang bekam ni kini jingat kam bat soha lar kolong bala bakin ai ke sanction bat ngin yo ban penteri kam para kaju bapor bak kodang bat kelingam sun masuka bani tu yaki bangila yo ri ko ka sanction ka bade ka PMGSY kata nado nang ni nanong daju ka bapenia so angkai ha dorang gre kata ngilang yo sanction lagi ni si ke baladan
kate ru ka poi malu mala sedai krore tam 10 krore dona ke 10 krore dona. Abada hakini kisinya ngai hakini simna nai la sikisa tendar no ya kate. Ba kawai pada kakam arteli ki school ba kuma arteli ki sura ko salang skim ke bari na tena po NEC ke bari kuma san krore dona san krore pa po kalang kate ru ginang sudah bio sanction hakini ki plai kini ki plai ki balada. Ngaso ka si benai kam di bang along kumu MLA Yasi kilak banong bangalak klet ya konsultasi ngalak sarong. Kemudian nak kalian bercengah mengenai pi ngai kecing song ya pi barak kilak seria pakai air kecing jangan pengai kecing ero ya government bakal sengap lagi kecing buat kecing nam bercengah. Pada pok masih penai tam nilak warak sanction apa konsultasi kumba belum melak kabat poi kelomba. Drifo keluar belum melak surap muai sifo keluar kini ke surap nong daju sedorang re pada kumbasan krore duna kini ki atli school berselang malu melangi rajan poi sekanyo posan propo krore kini ki sinai tam pra ngilo lesingi ngida no ko kornai dengan hai kita itu tutu ba ma u emele joki de wala le tante ula ja no sisor selong ula klet no yang dengan kita so yang ki no so sinong ba utri kamram ulai kamram tiba udai bandar kumunong mismat. Manang tahadin kata kumbak diri ini ngapain dicikre ya buat prostitusi sampai ni asyik. Lalu ba ki orang nak bawa macam ni semai mengambil yang tahan dari mat dia asing yang pi kino tri parti sing dia ting dia adalah dum dia ma dia beringat. Nanti ke surau ke bangan cepat bertemu surau itu Asia Bari. Surau itu Asia Bari. Asia Bari. Asyik tak ada dengan kecing kray, hendak haduk hilangnya bapung lalu kaya buat buat sali ruang yang datang switch off dia siang tu di orang kalau jejar kalau kecing sungai dia las kumpul, nanti tamas senjam mas ngilang setelah pengui ba dorong kalau ya saja, buat kumpa mengajarkan buku SDO perlu di menangkap tu kalau ba ngong ini basah pun selam subha ban bendap no yakni kesurang ban ngong ini ba subha ban check pa yaki specification lani te quality ba phili ban bot ini ban bendap ya kam katum kirukam katum ki bala ai te specification lani kita ki boang ka karong ka ban reben kata uti moria be ban reben kata ki muri ki ban long kumta ngana ong yu ya engineer un putin pet ba Kijing tray jadi bandong katum sanction, katum estimate, dan katum dikoi specification bangila ai. Nama bagale kapisa kapalisiang, kapte kapisa jono, mereka di kapisa jong paiba, bagale namta kabaha kami at jong paiba. Dia pir paiba kebenentang ni, kampak senong kebenentang ni, ngapa bandong yang piba, sampai lama pi kijing tray, bagi kijing tray yang kita kita banyak katum di sanction kebakian. Kamlei ke bangi suele turmur nomor ladang suele turmurkan katakan sedikit untuk longi jangi jangan itu ikun tiba dia konstitusi tiba rakui pada kalian belum intinya repong yang bangi target langsung kalau bangi pendap apa masih kilometer kasis ni yang surang dan dengan tip lalu layo lemban pendap punta leyong yang ai dan dijemput belum mana bangi nampak sang iban dan setiap kena kesing tren Nasi itu nak pada kelas langnya, ngambil ihun ada kata-kata, ngambil khat dari kumno, ngan saya keren yang nomor pengasyong yang tiga surat nasuh ke kamera ciri, kumba dari bantiri, dengan sedikit juk yang interior, berkeren berbalik ke long kuntai, dan yang ada kelaput specification yang kata minum laba dan seperti. Para kepada dapat kebaikan singkrai, nakal yang menjongai tiga surat muat kejongpi, ngala yang keren hapok assembly rupanya keren ruang teyu minister in charge. Bagi di bantuan keluar bantuan ketika surau, baru waktu kapor ke pasca masa kita assembly, nak kenal bu imasnya, ubadai nak peng ubadai nasi uman para tu di kontraktor, ulang pun di kontraktor, berulang bandrak sipun ke mesin, bagi di bantuan pendap yang ketika surau kapal keluar ke balai, bagi orang yang hadir ke session, lah kami opor gini visit ketika surau muai, bagi lesengan sekan sepoi kapor balawan lang bagi, ini enam taban wan jengok ketika surau muai ke jongki.
Badi berkatahan garo mama hedek bati perlo ki jongti ngaso tenan bakate ke surau ke jongti nang te na puak calang seduk serengdem sebab kila yo samsen mentah kila presacan berkiriman pendap no ebatai berngalai keren baru chief minister berkiran bakat tu tak teli kini ki jingking ki berang sakto nang te bok rendem rutin tu na udah दो है ब्रिज है और आपका पोस्टिंग पहुंचने से पहले रेंडिंग पहुंचने से पहले मैं अपना चीफ मिनिस्टर में बात किया उसके बारे में तो चीफ मिनिस्टर भी मेरे को बोला इसका लिखिए आप खुद ना आपको लिख के मेरे को दे दो हम लोग देखेगा कैसा उसको कनेक्ट करना है और वहाँ से फिर वह रेंडिंग से खाली तक कुछ ब्रिज में उसको खराब पड़ा हुआ तो उसका लिखिए हम लोग बात कर रहे थे जितना जल्दी कर सकते उसको कोशिश करता है Kali berkafurok pada kepada siang rong, rasa di Japan rasa maka salang suren dim rong rasa ni, itu sedikit jalan na, jalan. Di laut itu patah dena, kamu dah tekiga, bisa, bos kubulo kampan. Bagari berting, berkinong lausan tiang, kila cakap mau, kau bagikan bab luar, abang ibu yang kau lausan tiang berpo undang. Nilai ayam yang kita surok PMGS Gateway ke Jongti, na undang sedut kalau sentiang bersedut sejauh. Ya kata ke surok bro, barang lembaklang imat kelak kampun kinong seri mentah. Ini tiang kumno, kelak kampun kan. Nama kalau putih juga kontraktor, uang dipak bandek kumno pendap dari seri dengan seri nohi na. Uang yang apa? Uang yang apa ngapit lalu bertiga ke election. Ni tinggal ni pagi tu jadi tinggal pak kampun boleh kinong tray bagi pendap no ete kesurang. Semua orang boleh melihat punta uang bangang pagi tu jadi yo pi. Mau kuat jadi orang lah. Nampak pendap no play ete kesurang ke bagi play ke bagi lain. Sementara ete kesurang bagi kampun kinong tray berkutum ke simpulan tu usai kontraktor yang ulah orang bahawa lain lain ini pendap no ete ke. Siapa pendap no ete ke tray. Jong ba nak undang ete buat saya. Dari gini saya putih, parti kinong juga teh kiri aru, lada ti bakaduna kalau ni kipai bal ni kinong teh hamduna saya tulan kurang bangin yapan budin ya teki singgon kam. Di kita di bangapa berpesan nak kalian juga berkumpul yuni, saya teh siblai sistem di bangal ni adon, kamdei bang yasong rei, dia kasih esi rendor ni ya budin, pasibun di singduna hantai ni lah keren, batu doktor, balik sekidon dia proposal bangin penong nak jangan nikah. CSC kan dekat CSC ringdo nakalapo jingkia sak sampo jingkia badia kata iru minang yang putih batkam dari ke bangi syong thai tenaga yang kejunga sabangan syong dan sabangan perkut ngasupak menpeso yang sati ginong yalam jo ke parti ikut ilira kejunga ibai jangan kinong syong sinong badia pi korok kinong syong sinong ladang amyo bangan sim dekat pun sobha wat nam so si Sobha wat nom diau, bat sobha wat nom ong UMLA jungi uklan kenkor, bat UMLA jungi uklat dia kakamram, kabu ude balle. Sobha tu sotolem balik si udan hakino rekinu kam iba uya kren nam ta ka konstitusi. Handai habang alai, nan yesu ya pi habang alai, abang ngamdon kam ngasim beje kafun. Mentah hang neru, ikut kino motion penganon hapok konstitusi, barabang anon kan ni penting ru. Andai pun pengajian mentah ni kita kumbasan teli kimiskon. Disibet kim seorang kumno, mati seorang yang aku sarong, seorang yang aku betul. Dengan sobat orang yang basoba, majelis biasa, majelis terpat dan kinong alam nadu meni. Karena soba berterpat tu yang kinong alam jong kaparti, bangin soba banyarap lem. Kumagalakkan nadu basang, bangin tren nam tak konstitusi. Bangin tren nam tak apa kami yang jong konstitusi. Ngan nomlar bangan tre marway ada ngan kam dia kapti kaman kapti kadiang bacongti ngan kam yang kapti kaman kadiang jokilong kui ngan kam yang kapti kaman kadiang jokilong pa ngan kam kapti kaman kadiang jongkinong yalam sinong jongkinong yalam yang beper jong samla beper kita di bangi ngan kam yang kapti kaman kapti kadiang jongki